Nibyo reka mbasuze kandi mbahe ikaze mbifurize kugubwa neza uyu munsi wa none tariki 7 z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2026. Turagarutse muri studio nanone kuri mikoro ni Bosco, aho tugiye kubana mu makuru n'ibiganiro bizakwibanda kandi bikagaruka ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ako umwana arira nyina niyumve. Muri amakuru yo tugiye kuba twareba amakuru akomeye cyane ari kuvugwa mu bice bitandukanye byaha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko ibintu byamaze gufata indi ntera, ibintu byamaze gufata irindi range ndetse byamaze no guhindura isura mw'abantu mwe. Ibi mvuga n'ukuri, ibi mvuga si ibinyoma. Umwiryane ukomeye cyane muri bamwe mu bayobozi ba AFC M23 uraza gusiga iki nyuma y'umwiryane ukomeye cyane uri kuvugwa muri M23. Turareba imirwano yavuzwe mu mujyi wa Goma. Indege zitwaye ibikoresho z'abarwanyi ba M23 zikomeje kumarirwa ku rucuncu muri Kivu y'Amajyepfo, aho bari kugerageza kongera ingufu. Ibi ngibi byose tugiye kuba twabiva mu muzingo. Ni mu gihe ubutegetsi bwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bukomeje kugaragaza igisubizo cy'intambara nk'ikibazo cyo gukemura ibibazo biri mu burasirazuba bw'iki gihugu, nyuma y'uko bizere mu biganiro bya Doha ndetse na Washington, bikaba bivugwa ko ibi biganiro bitagikemuye ikibazo cyaha mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ayo makuru yose rero tukaba tugiye kuba twayagarukaho, aho isosi rwose M23 imenetsemo inshishi. Mw'abantu mwe mu by'ukuri hari bimwe bajya bavuga bati iyo uteye nawe ukitera biba bikurangiranye. Ati iyo uteye nawe ukitera rwose biba bikurangiranye. Ubu AFC M23 iri mu bihe bibi, uyu mutwe uri mu bihe bigoranye. Nshatse navuga nti izi nyeshyamba ziri mu bihe bya nyuma, kuko batangiye kuryana, batangiye gusubiranamo, batangiye ni M23 kuri yatangiye gusubiranamo, ni M23 yatangiye kuryana. Uwitwa General Buduwi Ngaruye ndetse na General Sultan Emmanuel Makenga, Elias Ruziramuhwe, ubu uyu mugabo kuri ubu ngubu biravugwa ko ari kurebana y'ingwe. Uyu General Sultan Makenga ngo ari kurebana y'ingwe hano mu mujyi wa Goma, ndetse ngo ntabwo bashaka kuba mu gace kamwe. General Buduwi Ngaruye ndetse na General Makenga ntabwo bashobora kuba mu gace kamwe, ariko bikavuga ko ngo iki kibazo kimaze imyaka myinshi. Aba bombi, uyu General Buduwi Ngaruye ngo afite abamushyigikiye, uyu General Sultan Makenga akagira nawe abamushyigikiye, ndetse ngo uwo bita General Buduwi Ngaruye ari kumwe n'ikipe irimo bita Colonel Nanga Yeburo, ari mu ikipe irimo uwitwa Kazarama, uyu wahoze ari umuvugizi wa AFC M23 mu 2012. Hakaza uwo bita Makenga ngo ari kumwe n'abarwanyi ba AFC M23, nuva tugiye muri staff nkuru ya M23, abahungiye bose mu gihugu cya Uganda, ubwo uyu mutwe wa M23 muri icyo gihe rwose nyamurabyibuka ubwo wasorwaga mu mujyi wa Goma. Ubwo abatabyibuka cyangwa se abatari bahari, nuko byagenze. Hari abahungiye mu gihugu cya Uganda. Mwikipe yahungiye mu gihugu cya Uganda yajyanye n'uyu nguyu General Sultan Emmanuel Makenga, umurwanyi ukomeye cyane wa M23. Uyu mugabo mu kugaruka rero bamaze gufata ibice ndetse bikomeje kugenda rwose bibabana byinshi cyane, byabaye ngombwa ko bashyiraho uburyo bwo gusoresha kijyanye n'imisoro. Uko ibitangazamakuru birimo Jeune Afrique, itangazamakuru bikomeye cyane ku isi bikora iyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, byabashije gucukumbura cyarimo na New Times zibivuga ngo bashyizeho imisoro. Ngira ngo abatuye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iki kintu rwose bagenda bagitaka cyane, bavuga bati imisoro ya M23 irakabije, bati imisoro ya M23 irimo iratunyunyuza. Ngo umufasha wa General Buduwi Ngaruye
n'uwa General Sultan Makenga ngo nibo babyukije uru rwango ndetse no kukutumvikana kuri hagati ya General Makenga ndetse na General Buduwi. Ngo rwose nuba ngo hari ikibazo n'umuntu urumva ko niba abantu barahunze bagahungira hamwe bamwe bakavuga ati turajya ha, abandi bavuga ati twe ntabwo tuhajya turajya ha, urumva ngo hari ikibazo. Ndetse bikavugwa ko umuntu bita General Buduwi ngo hari gahunda yo kumusimbuza General Sultan Makenga. Makenga kandi ngo ayo makuru arayafite, ariko ibi ngo bishobora gukururira bamwe no ku ibyago bikomeye cyane, bishoboka ko bishobora no kubageza ku rupfu. Ibi byatangiye kwigaragaza kuko bamwe mu bashyigikiye impande zimwe na zimwe batangiye gutabwa muri yombi. Uyu munsi ndaza kukubaza unyerekana uwo bita Julien Katembo, meya w'umujyi wa Goma. Uyu munsi bahise bamuta mu mvuto. Kubera iki? Kubera yuko uyu mugabo hari ibyo ari gukurikiranwa. Usubira mu minsi ishize, umuntu bita Wiringoma zitaramurya, mwagendaga mwumva ko umunsi ku wundi twakiraga amakuru y'ifungwa rye, ndetse yewe niwo bita Kazarama byigeze kuvuga ko yaba yafunzwe. Hari n'undi mu generali, abo ngo bashakaga gukoresha imbaraga zabo bo ku ruhande rwa Buduwi Ngaruye, bavuga bati twebwe tugomba gufata gutya na gutya, bimeze nko guhangana pigu. Abandi bati ntibishoboka. Ibyo byongera kubyutsa umwiryane. Hongera kuba ikibazo cyo kuba ngo umugore wa General Buduwi Ngaruye n'uwa General Sultan Makenga bari no muri staff nkuru ya M23 ngo barahawe ubuyobozi bwo kugenzura ndetse no gukurikirana ibijyanye no n'imisoro iva kuri za barrières zigiye zitandukanye ndetse n'ibikorwa bigiye bitandukanye by'abarwanyi ba FC23. Ngaho rero aba ngubu kugeza uyu munsi ariko buriya yavuga ngo iyo ibintu bibaye byinshi bitera umurengo. Aba ngo babirwaniyemo umugore wa Buduwi Ngaruye ndetse n'uwa Makenga, baturi gutwara byinshi, ni nawe turi gutwara byinshi, bati uri kwiharira ibintu. Uko kutumvikana k'uyu mugore wa Makenga ndetse na General Buduwi Ngaruye byabaye isoko yo kongera kubyutsa umwuka mubi wari uri hagati ya General Sultan Emmanuel Makenga Elias Ruziramuhe ndetse na General Buduwi. Bati kugeza kuri ubu ngubu rero icyo ugomba no kuba wamenya, ibyo bimaze kubaho bimaze kugaragara, ngubu ikibazo cyamaze kugera mu mujyi wa Goma. Ngira ngo abaraye mu mujyi wa Goma cyangwa se bari mu nkengero z'uyu mujyi bazi ibyaraye bihabereye. Iyi Goma bamwe bavuze niba turabyita kudeta, none ko bamaze kuvuga ngo uko ari leta ya Kivu y'Amajyaruguru, ngo hari bamwe mu bayobozi bashaka kweguzwa hagati ya General Buduwi Ngaruye na General Sultan Makenga, ngo araza kuboneka imbwa n'umugabo. Ubu rurageretse. Abamwe mu bashyigikira uruhande rumwe ngo ntibari kuryama ngo basinzire, ngo ubwo byaturikaga mu mujyi wa Goma, ngo bamwe bavuze bati turashize. Basubiranyemo. Iyi Kongo mw'abantu mwe nagiye mbibabwira kenshi, nkababwira nti aya mabuye mubona aba bantu bari kwishimira gutya, aya mabuye mubona M23 kwishimira gutya, ntago ari amabuye atateranya cyangwa se muri rusange ubutunzi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ntago ari ubutunzi butateranya uwo ari we wese. Birasaba umutima ukomeye, birasaba kumva ko mu by'ukuri ari ibintu bisanzwe, ariko ibi bintu iyo ugeze mu butunzi bumeze gutya mu by'ukuri
akenshi usanga abantu rwose babirwaniramo. Izi nyeshyamba rero ntabwo zatinze kwigaragaza, zise zigaragaza rwose. Ubu amakuru aravuga ko hari n'ikibazo kugomba kuyobora umujyi wa Goma hagati ya Ngaruye na Budu, mu gihe bivuga ko General Sultan Makenga yamaze kwisubira mu ndake ze aho bita muri Rucuru, mu rwego rwo kugira ngo akomeze uburinzi bwe nyuma yo kumenya ko bashaka kumuhitana. Ngo buriya bugambanyi bumaze iminsi buba, hari bamwe mu bari gutanga amakuru ku bushake batikira bakemera gutanga bagenzi babo kubera umwiryane. Sultan Makenga muzi impfu zimaze kumuhusha, muzi ibitero shuma, muzi drone bimaze kumuhusha. Uyu mugabo ngo ari guhigwa, arahigwa na FARDC, cyo ni kimwe. Wazalendo arahigwa n'aba bo muri aba bagenzi be. Mbese Makenga ubu ngo amerewe nabi. Ibyo ntabwo bikuraho ko nawe ari indwanyi kabuhariwe, uwo bita General Budu wingaruye nawe ari mu bwoba bukomeye cyane, ndetse rwose ngo ingo z'aba bagabo zose zirarindwa ku mutekano uhambaye. Nyamara bikavugwa ko ngo hatagize igikorwa M23 y'ubwayo iraza kumarana, hatabayeho ingamba zifatwa ngo M23 yo ubwayo iraza kumarana. Ibi byagaragaye nanone aho imirwano yaje kumvikana mu mujyi wa Goma mu duce tugiye dutandukanye, nyamara akavuga ibitero by'abazanye ariko bikavuga ko hari imirwano idasobanutse yabaye muri uyu mujyi wa Goma. Nyuma y'iyo mirwano iri kumvikana uko gusekurana kose mu mujyi wa Goma, M23 yabirengeje ingoyi, aho kugira ngo ivuga ibyayo bireba iti ubutegetsi bwa Kinshasa, ati murimo murakora ibikorwa bikomeye cyane, murimo murakora ibintu bitari byiza. Byagenze bite rero? Ni itangazo rishya kuri tariki ya 7 Mata 2026 ku bitero bivugwa ko byagabwe ku basivile mu burasirazuba bwa Kongo. Uwo ninde? Ni Lawrence Kanyuka, muvugizi wa AFC 23, asobanura avuga ati rwose ubutegetsi bwa Kinshasa bakomeje gukora ibikorwa bitari byiza, bakomeje kugaba ibitero mu bice bimwe na bimwe. Ati bakomeje kugaba ibitero mu bice bimwe na bimwe rero. Ati kuri wa kabiri tariki 7 Mata 2026 biravugwa ko ubutegetsi bwa Republika Demokarasi ya Kongo bakoresheje ingabo zabo zifatanyije n'indi mitwe bafatanya ngo bagabye ibitero bikomeye mu bice bitandukanye byo mu burasirazuba bw'iki gihugu, avuga ko ngo byibasiriye cyane cyane abaturage b'abasivile. Iyo ni M23 komeza igira iti amakuru atangwa n'ihuriro rya M23 uwo numva n'iri tangazo ngo aragaragaza ko kuva saa 12:45 za mu gitondo kugeza na n'ubu hagiye humvikana ibisasu byinshi biremereye byatewe hifashishijwe indege zitagira abapilote drones byibasiriye agace ka Mikenke kari mu misozi miremire ya Minembwe hamwe n'utundi duce twaturiye dutuye n'abategetsi benshi. Hari ikibazo nagize ahangaha, uyu mugabo bita Lawrence Kanyuka amaze igihe kinini cyane mu by'ukuri asiba rimwe agagarura ubutumwa avuga ko mu Mikenke abaturage b'abasivile barashwe, ejo agasiba akagaruka avuga nise abaturage barasirwa ahangaha ni abaturage batazi kwigenza, ni abaturage badashobora guhunga ko hari ibice M23 ifite hafi aho, ndetse kuki badahungirayo. Ibi biragaragaza koko ibyo bitero biraba, ariko ibyo bitero ntago byaba uyu munsi ngo umuturage araswe ejo yongera araswe ngo habeho kuguma hafi aho ngaho, ntibishoboka. Ahubwo icyo ugomba kuba wamenya
ni M23 ibagerageje kugaba ibitero, ndetse yagaba ibitero bakayibona bakayirasa, kavuga iti nta kundi kuntu turi buza kubisobanura, bakavuga bati ni abaturage. Ariko nawe nyumbwira umuturage barasa icyumweru kimwe, ibyumweru bibiri, ibyumweru bitatu adahunga, yaba yari iki? Amakuru rero atangwa ngo kwiza saa 12:45 bavuga ko ngo aribwo abaturage barashwe. Hari ihuriro ngo rivuga ko ibyo bitero byahitanye ubuzima bw'abantu benshi, bigasenya amazu y'abaturage ndetse bikanica amatungo, ngo ibintu byasize imiryango myinshi mu gahinda n'ubukene bukabije. Lawrence Kanyuka. Iri tangazo rikomeza rivuga ngo saho gusa, kuko ngo ahagana saa 12:50 hashize iminota 5 ngo ibyo bitero byakwirakwiye no mu bindi bice birimo Rumbishi, Katare ndetse naho bita Tushunguti biherereye muri teritwari ya Karehe. Aho naho bivuga ko ngo hagabwa ibitero ku baturage benshi batuye muri utwo duce, ibintu AFC M23 ifata nko kurenga ku mategeko mpuzamahanga arengera abasivile mu bihe by'intambara. Mu itangazo ryayo AFC M23 yatangaje ko yamaganye yivuye inyuma ibyo yisi bikorwa by'ubugome ndengakamere, ishinja ubutegetsi bwa Kinshasa kugaba ibitero ku baturage badafite intwaro. Ivuga ko ibi bikorwa ngo bigize ibyaha bikomeye byibasira inyoko muntu, bityo isaba ko abanyekongo n'umuryango mpuzamahanga babimenyeshwa kandi bakabigiraho icyo babivugaho. Rero kandi ryatangaje ko ryiteguye gukomeza kurinda abasivile rikoresheje uburyo bwose bushoboka mu rwego rwo guhangana n'ibyo rivuga ko ari ibikorwa by'urugomo bikomeje gukorerwa abaturage. Ku rundi ruhande, kugeza ubu nta tangazo rirashyirwa ahagaragara n'ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo risubiza kuri ibi birego. Biracyategerejwe kumenya niba hari ibisobanuro butanga kuri aya makuru akomeje gukwirakwira. Ibi bitero bivuga ko bije byiyongera ku kibazo cy'umutekano muke umaze igihe mu burasirazuba bwa Kongo, aho imitwe yitwaje intwari ikomeje guhangana n'ingabo za leta, bigakomeza gushyira ubuzima bw'abaturage mu kaga. Ubu ngubu ni Lawrence Kanyuka, ni ibyavuzwe n'uyu muvugizi wa AFC 23, agerageza kuvuga ati muri ibi bice rwose harimo kubaho kurasa abaturage. Abaturage rero baje baranyomoza aya makuru, bavuga bati wibeshya, ibyo ngibyo ntago bishoboka. Abasesenguzi ndetse n'abahanga mu ntambara bavuga bati ibyo ntago bishoboka. Icyakoza koko kuri itariki ya 7 z'ukwezi kwa 4 2026 Mikenke biravuga ko harashwe ku buryo budasanzwe Red Tabara twirwaneho na M23 ngo batawe mu mvuto y'ibisasu. Ibi byabera hano muri ibi bice by'imisozi ya Fizi, ariko ntabwo ari Mikenke yonyine nk'uko abahamya babivuga. Bataho bita Rumbishi, Katare, Tushunguti muri teritwari ya Karehe, no duce duherereye muri teritwari ya Karehe, naho ngo humvikanye ikintu bita amasasu ateye ubwoba. Ni nkubwira amasasu wumve amasasu mw'abantu mwe ateye ubwoba. Ni mu gihe imirwano igikomeje hano muri iki gice cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, ariko bikaba binemezwa ko ubwo imirwano igikomeje, urugamba rugikomeje kumvikana, bidakwiye ko AFC 23 yakomeje kongera ubushobozi mu bice bigiye bitandukanye, ariko ngo ntago byigeze bibagendekera neza. Abarwanyi ba AFC 23 bamaze iminsi bohereza ibikoresho mu bice birimo Kivu y'Amajyepfo. Uko kohereza ibikoresho hifashishwaga indege zo mu bwoko bwa kajugujugu. Izo ndege rero imwe muri zo yahise iraswa. Imaze kuraswa iraswa na drone z'igisirikare cya leta ya Kongo Kinshasa, zirayituritsa, ndetse na bamwe mu barwanyi b'uyu mutwe bakaba kuri ubu ngubu baraharasiwe.
ariko tugarutse mu mujyi wa Goma gato, nubwo ari kuvuga ngo ukutumvikana, bamwe baravuga bati biri kuba mu mujyi wa Goma ngo abarwanyi ba M23 ngo bibereye mwiraha. uwo bita Fani Kayembe ngira ngo mwabonye ibyamubayeho, bye byagiye ku karubanda. Biravuga ko ngo atari we gusa, ngo buriya ngo icyitwiraha Igoma by'umwihariko mu bayobozi bamwe na bamwe ngo rimeze nabi cyane, mbese ngo ririmo riraca ibintu. Bakavuga bati se iyi M23 nicyo cyayizanye mu mujyi wa Goma? Ngayo nguko.